Әбілхан Қасиев намыдaki Dövlət Muzeyida Qırğızstanğa əmgəki singe rəssam Dövlət Ərbabi Təlhət Mirahimovның Motivi Aziya namlıq körgəzməsi içildi. Körgəzmənin məmləkət boyunca ən çox abroyluq muzeyda ötüşüge 5-dən başlap jügərgən bütkül xiracətini, mədəniyyətlik ötüşünü öz üstüge alğan xalqımızның pəxri ticarətçilər, sənayətçilər və yeza egiligi xadimlərinin rəisi, jirik ticarətçi Dilmurad Kuziyev bolup, muzeyinin hoylisida xalqımızның xoşallığını, sənət baylığını körstüdüğən nağra, karnay, sünəylə sadası astıda, yani milli kiyimlerde kız jigitlerinin şox usullarının jor boluşida içilgan körgezmige iştirak kılgan yüzligen sennat söyler halkımız bilen mehmanlarının keyfiyatını götürüp ruhi ve manevi ozuq aldı. Bugün hemimiz guvaçı bulduk. Çünkü çok çıraylık bir выставканың körgezmenin içilişi. Bu busuma Kırgızistan Haylık ressam Mirahim Talgat akamның Almatıda Kasiyev muzeyida qıvatқан muzey körgezmesi. Körgezmege üsanlar ködünler Kazakistan'ın çoğun erbaplары, yazgıçılar, ressamçılar kep özlerinin yaxşı sözlerini etip Talgat akamны hemimiz tebrik kıldık. Talgat akamны Kırgızistan'da emas, Kazakistan'da emas ve çet devletlerde yaxşı bildi. Talgat Mirahimovның выставкасы Belgiyada, Fransiyada, Amerika'da 2016 yılı Moskva'da öttü. Çünkü kızgınış bilen. Ama bugün hem de Almatı'da Kasiyev Devlet Muzeyi'de ötüp atıdı. Uzanlar köygen olsanlar mektepnin balları, училищенің balları, institutta okuvatkan ballar, cık yaşla kep bugün bana muş suretler bilen, hemisi bilen tonuşup atıdı. Biz elbette her bir medeniyet, sanat, edebiyat işlevatkan adamla kollap kuvvetleş gerek. Ticaretçiler asosiyatsiya pромышленников ticaretçiler ve yezdilik asosiyatsiyasi ballar birleşip elbette meblağ taraftan hem muşunu uyuşturuş taraftan biz çoğun yardımda bulduk. Şu yardım akısta bu körgezme mana bugün bulup hem çıraylık öttü. Echilish aldıda sözge çıkan muzey rehberleri Talhat Mirhakimovның körgezmege qoygan maylıq boyaqlarının əmgəkləri hətta chet ellik ressamlarının yuqori bahasıga erişkenligini ta'kidlab, aq yo'l tilab öz soğularını tapşırdı. Ressam əmgəklərində asasen tabiat ko'rinishini tasvirlagan uzun zallaga did bilan esilgan rasmlar ressam Talhat Mirahimovның qalb nidosini, yurak zorini, ko'ngil shodligini tasvirlab ko'rarman ko'ngliga cho'nqur o'y soladi. Осуществилось этот день и сделали выставку. Здесь никакой прирочит кому-то за что нет такого. Художники свободы, без политики. Я пишу, я живописом занимаюсь. Это все моя жизнь. Я без этого не могу. Если один день не поработаю, значит и все у меня с рук падает, здоровье. Так что только этим дышу я. В 8 году было музей, исторический музей. Тоже персональный выставка, хорошо было. И потом за рубежом пришлось поездить, делать выставку. Потом в прошлом году в Москве, а в этом году решил все-таки соседней республики Казахстан. От имени Союза художников Республики Казахстан хотел бы поздравить с этим прекрасным днем, с открытием персональной выставки замечательного художника, большого мастера Талгата Мирахимова. Хочется пожелать всех благ, творческих успехов, хороших начинаний, семейного счастья ему и всем присутствующим. Xalqımızdan çıqqan talantlıq rəssam Qırğızstan bilan Qazaqstan oturida altın körük bolup Qırğız, Qazaq, Uyğur xalqiga xizmat qilmoqda. Onun əmgəkləri xalqlar dostluğu birligining ittifoqligining ko'rinishini tasvirlaydi. Bugün bizden önörümüzde önör bilen edebiyatın arasındagi dostluk мәңгі достық дейді. Сол достықты бүгін көріп тұрмыз. Менің ойымша Мирахимов ол тек қана Қазақстанға емес, ол дүниеге танылған
suretçi, onun talanты, onun bir önerdeki hizmeti халық жақсы біледі. Бүгін енді қадірлі, қасиетті біздің Қастеев атындағы үлкен музейде осындай көрменің ашылуы, елдің барлығы жиналуы, қазіргі мынау президентіміз айтқандай рухани жаңғырудың бір үлгісі. Мынау өнерге халық жиналды. Халықтың арасында жазушылар, қаламгерлер, өнер адамдары елдің ішінде жүріңдер дегеннің үлкен мағынасы ол. Бір сөзбен айтқанда, Тәләт мына өзінің халқына, күллі халықтарға алтын көпір салған адам. Екіншіден, олар өнерге жүретін адамдардың үлкен жолына мевалы ағаш еккен. Осы сусындаған халық үшін өзі шөлде қызық қазып берген өнер адам деп есептейміз. График. Бүгін яқшы бір көргәзме ашылып отыр біздің осы Қастеев намыдагы музейде. Тәләткам Мирахимов өте бір біздің ең күшлік, ең атығы шыққан рәсімдеріміздің бірі. Бұл кішінің көргәзмелері Алматыда емес, Бишкекте емес, Франция, Москва, башқа шәһәрләрдә көргәзмелер ичереп отыр. Әмді Тәләткам сүрәтләре ең бір байлық ері біздің вәтніміздің чин колориті. Ашу Турпан, Қашқа шәһәрләрдәге яхшы колорит. Шуны яхшы ойлап тапқан өз бағам нәтижетін беріп, шу сүрәтләрді көріп, бір нәтижелеген, yüzлеген картиналар сығады. Яны бір иләш ері Тәләткам тынмай әмгәк қылды адам. Тынмай әмгәк қатқан адам. Шуның декен көргәзме мұшы Алматыда мұшының біле бір 4 қытым, 5 қытым көргәзме шешіліп атыды. Шуның чин қалбымдың тәбриклеймен. Әрқашан маштақ үнімлік әмгәкләрні қылып, көргәзмелерін ешіп, мұза жүрәске деймін. Абдуманап Махмучан, Зульфия Баудинова, Руслан Дуганов, Таңредақ каналы.